Естественно, hurmatli qonaqlar, niyatlarınız varsın. Çok kadar onurlu фильм «Интернатсыз», барынызды көңілге шексіз шатпыз. Ну что ж, добрый вечер, уважаемые друзья. Я искренне рад вас приветствовать на этом замечательном празднике. Празднике жизни вашей горячо любимой Рената Ибрагимовны. Зайцевой. Тәміндерге түрлі аяғы білен бізді келдіміз. Неге қолшамыз жастар, ваша Güldür, kuz kitabındır bildir. Kiyip üstten başlana, durmuş kabat başlana. Buna şuna yarattım, yaratam, yaramayacak bunu getirgen olmamız.